Sekarang ada banyak project engineer punya role kat SolarVest lah, kat LinkedIn. Okay guys, so kita check dia punya requirement dengan dia punya JD. Okay, saya pilih senior project engineer ya. Alright, Power B. Power B ni adalah business unit yang baru di bawah SolarVest. So dia buat EV charging station lah. Okay, kita nak check project engineer punya role macam mana ya. Okay, seperti biasa kan, kalau jadi project engineer, korang boleh nampak license and manage subcontractors for their SOW. Scope of work, scheduling, all these things. Understand site condition and client requirements. Okay, feasibility studies and drive the end-to-end processes until completion. Maksudnya dia kena buat sampai handover lah. Okay, so itu from A to Z. Sebagai as part of the project management, dia punya step ada 5 step yang penting kan. So dia from A to Z sampai handover. Dia pun ada commissioning, construction, procurement, so benda inilah. Work with other teams and so on. Kita tengok requirement dia ataupun require skill sangat penting. So seperti yang biasa di Malaysia, dia kena ada transport lah, okay. So nak pergi site kan, pun senang sikit. Lepas tu apa lagi? Dia kata okay, Microsoft Office ataupun Microsoft Project pun penting ya. Okay, Microsoft Project ni untuk para project management. Okay, working experiences in related field is a plus. Tapi fresh grad is encouraged to apply. So maksudnya walaupun dia senior kan, okay, walaupun dia senior, tapi kan dia pun boleh apply. Boleh apply je. So it really depends lah. Dia kata macam ni lah kan, korang boleh try. Kalau korang minat nak jadi project engineer kan, ataupun tengah cari kerja sebagai project engineer, okay, boleh check inilah. Alright, so setiap hari kan saya akan check JD dia, saya check requirement dia. Okay, kita sembang bersama-sama dan kita belajar bersama-sama tentang JD dia atau requirement dia. Alright, so all the best.